ekigemeseriza abebembezi ba bodaboda okweterera omurango wa meya wa Mbarara City North gumisiriza kya bwisho oyesiro kikorwaho naho okugonjora enshonga egi. Tubire twine challenges z'abasirikare ba Ruhengeri boreka ngo bavuga bodaboda kandi batwara piki zitu abamoto abagamba bone batene babatera enyondo abamwe bakabatera amasasi so twahita bakuru babo babone kutebekanisa enkora ey'omuvuzi wa bodaboda no wa UPDF. Lieutenant Colonel Rem Mutabazi orukujunanizibwa eby'obutegetsi mu nkambi y'amahe ya kabiri y'amakenke nagira ngo bahurire okwetombwita kw'aba bodaboda konka yahamya ko nibaza kutaho amani omu nshonga ezi zabo ebintu zakuriya tubijunire na munonga nk'abantu abo bagira ngo abatari basirikare abamwe uko binezuzwa by'amahe ubwo no mushango gw'amani kwikiriza ubwo mushanga nguzwire kizwa cy'amahe n'icyo kweshaniza n'cy'amahe kandi basirikare. Meya wa Mbarara City North gumisiriza kya bwisho nashaba abantu okuzora misho hamwe no kongera amano mbyo kwerinda barukorabira mu mateka. Barakisigi ya Ruhengeri harimo abasirikare abakuvuga bodaboda bakateganisa imirimo yabo kandi bakabine n'inshonga nyingi za insecurity na n'izindi z'ukwatwa hirwara abantu abakwana baretaho nango mugwiro bwo kinene nitekateka munonga no kugira ngo twatanisana na bameyaba tombeke sheds ahamyanya yitu itukoramo haze bitekateko byanje tibukafaga bikiriyo konka hate ekizuko bagira kwihora babihurire bihimba ebihimba bamwe barisuzo munda amakoraga gasha kwa Fred Turyakira.